wawe ntirurakebwa, umutima wawe nturareka kugambirira ibibi. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe bwa minsi yose ntabwo ushobora gutekereza Imana. Nijoro niho naze mbaza abana ndababaza ngo ese ku munsi musoma Bibiliya kangahe? Mureke aya materaniro ya nijoro tugira yo gusoma Bibiliya. Iyo tari kumwe namwe uri wenyine, nkaza mbaza umuntu mu izina rye, wowe usoma Bibiliya kangahe? Uziko hari abantu batunze Bibiliya ariko batazi utumbabwira ngo nibashaka umutuma ahantu bagira bamurebera, kandi barakijijwe. Ari abakristo twabatije, ari abakristo bafite imyaka n'imyaniko muri kanisa, turarangije bavana, twarakijijwe ariko Imana ntiyatubwiye urugendo rwo kuva muri iyi si igihe tuzahavira. Kandi ntibisobanuye kuko dutegerezwa gusubira inyuma, dutegerezwa kuja imbere nubwo hari ibibazo, nubwo hari ingabo nyinshi, nubwo hari amazi menshi, ariko kandi dutegerezwa gusubira inyuma. Ariko mwibuke kuko hano hanze hari abantu bahamagawe na Satani kandi bashishikaye kwikorera. Abo barahamagawe. Umuhamagaro twebwe duhamagarwa w'Imana ugizwe n'amahitamo yacu arangiza ku Mana, cyangwa umuhamagaro tudahamagarwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo nibyo tuba twaramaze guhitamo, kubera kuko imihamagaro iri hanze ni myinshi, ariko umuhamagaro wahisemo n'ubuhe iracyahari. Abantu tureke kurambirwa, ubundi turaja hariya hanze, umwanya uraba ukwiye. Naje ndashimira Pasiteri Mutabazi by'umwihariko, ni umuntu w'umugabo sana, turavukana kenshi, tutonavukana, twavukaniye muri Kristo Yesu, dusangiye umurimo. Izo ni impamvu nyinshi zituma turi inshuti. Aya makuru yose bavuye kuvuga yarabaye, ntayo nabwiye muzehe na mukecuru kuko bavuye kubivuga kubera impamvu zabo biharisha, kandi twari tubiziranye na pasiteri n'ubundi n'abandi bababwiye amakuru, ariko jewe sinari mfite kuyababwira, nari mfite kubabwira gusa ko batambutse bagiye bahuye n'ingorane ariko baragiye. Ariko ndamushimiye cyane by'umwihariko, yarakoze kubana nabo mu rugendo kuri telefone. Hanyuma rero n'ibikorwa byose byari bigiye bisabwa aho yagiye aca hose, turamushimiye. Imana imuhe umugisha. Cya kabiri, ndashima Imana ko abo bana bavuye muri izo ngorane, muri izo ngoyi, mu rugendo muri iyi si dufite ntaho hatari urupfu. Ndagira ngo mbabwire, ari ukuntu twamaze kwiyumvisa tumara kubibiba mu mitima. Muri Amerika bari mu gupfa kandi bishwe n'isasu, bari mu gupfa bishwe na pisine, mu gihe batagiye muri Rusizi n'ahandi. Umuntu ari mu kuryama, ndibuka umwuzukuru wa Pasiteri Mataratara yaratabarutse, umwana wa Kigabo yararyamye, yari umuhungu wari urangije ishuri, araryama bisanzwe ngo buce mu gitondo basanga yapfuye. Urupfu tugendana nago mu mibiri, ibikombe tugenda ducamo, imisozi tugenda ducamo, ayo niyo mashimwe tuzatuzana imbere y'Imana. Haleluya! Ayo niyo mashimwe tuzatuzana imbere y'Imana. Muririmbyi w'indirimbo z'agakiza yaravuze ngo duca mu misozi tugaca mu mataba, aho hose ngo niko haza harusha umutima, ariko ngo tuzatuma uruho ndetse tuzahazwa kuko Yesu niwe waturaritse. Hanyuma rero ibyo bikorwa byose byatambutse, Imana yarakoze ko yagendanye nabo, Imana yarakoze kuko yabakijije, n'ubu ngubu turacyakomeje kwibaragiza bene ibyo ngibyo, kandi tuzava mu isi ariko dupfuye. Hanyuma rero Imana yarakoze, natwe mu mugambi dushizemo 50,000 ubwayo mashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana ko Imana yaturinze mu rugendo twagiye tugira. Murabizi ko twari tugize iminsi tutari kumwe namwe, ariko turashima Imana kuko yaturinze twaba twongeye kandi kubonana. Cya kabiri, ndashima Imana ku bantu bibarutse. Nabonye Mukaserwa yaribarutse, narashitse mbaza abana tese izina yavuze mu ikanisa niri, barambwira ngo yavuze Natani. Nibyo? Ubu rero nari mbanyomoje ko nimba barumviranye twari kuvuga ni muhira, ariko ndashimye ko n'abandi bose tutabashe kuvuga mu mazina ariko baribarutse. Imana ihabwe icyubahiro. Abagore iyo batwaye inda bagira ibyo baza banga,
bagira n'ibyo baza bakunda, kandi mu byo banga ntiharimo impanuka kuko yohuga umugabo. Iyo habaye iyo ngorane gusenyuka k'urugo kuba kuri hafi cyane iyo atabisobanukiwe. Ariko turashima Imana ko ibyo bikombe zose kuko biza bitambuka tukabona impano ivuye ku Mana. Imana yabikoze rero ihabwa icubahiro. Turashima abandi bose bavuye mu bitaro barwaye bakaba barasohotse ibitaro. Imana yarakoze, Imana ishimwe. Ndashima Imana rero kubw'icuma. Ziriya ni ingingo zimwe zigize urusengero mu bifasha abantu kugira ngo tubashe kuzamura amarangamutima agera imbere y'Imana. Turashima rero kubwo ababashe kurambura amaboko yabo bakabikora. Imana ihabwa icubahiro. Ndagira ngo mbabwire ijambo rimwe, gukorera Imana n'umwihariko w'umuntu. Tutobasha kubigendanamwo, tutobasha kubigiramo mw'inama, ariko bijivana nuko twasobanukiwe Imana, nuko twayitekereje, nuko dushobora kuyikorera. Niyo mpamvu buri wese kuriya muze yavuye kuvuga asigaye avuga agenda ategwa kubera impamvu z'ururimi, ariko ntiyabivukanye, byari bisanzwe. Mu isi hari abatunzi, mu ijuru hari abatunzi, kandi ntibisobanuye ko umuntu watunze amajana, watunze za miliyoni atokorera Imana ngo akomeze abe umutunzi mu ijuru. Hari ibyo tuza twakiriye ariko bitari byo. Hanyuma hari umugabo w'umunyakenya, reka ndangirize kuri ako kantu ku bantu basobanukiwe gukorera Imana. Yari umugabo w'umukristo ukijijwe akagira umwana. Hanyuma rero iyo ni histoire yabaye, ni amakuru yabayeho y'umuntu wabayeho wakoze ibyo bintu. Hanyuma yari akijijwe ariko agatwara izi modokari nini z'amakamiyo. Hanyuma ngo buce burya hayasenga ngo akora ibikorwa byinshi mu rusengero. Imana iramubwira ngo yari afite inzu. Imana iramubwira ngo genda ufate iyo nzu yawe uyihereze umwungeri. Noneho ngo ntiyumva ibyo, arasohora agenda abaza Imana. Imana iramubwira ngo nakubwiye ngo genda ufate iyo nzu uyihereze umwungeri. Hanyuma abwira Imana ngo ayo makuru ndayumvise kandi jewe ndayemeye, ariko ntaho noca umugore, naje ngutumye ku mugore. Imana iragenda ibwira wa mugore mu nzozi, iramubwira ngo mugende muhereze umwungeri inzu. Umugore ntiyabyumva. Bwa kabiri arabwira umugabo mu gitondo ati Imana yambwiye ngo dutange inzu kandi tuheze umwungeri. Niko bimeze? Ati niko bimeze. Sawa. Amubwiye amakuru yose yabaye, bahurije kuri ya makuru. Ngo barangize baragenda basiga ya nzu mu bisabwe byose, bayikora neza. Ngo barangize bafata ibyangombwa, umunsi w'iyinga baraza baraterana. Ngo barangize yandika akandiko tiyari cyo mvuga. Ahagurutse umugore, ngo barangize amuha mikrofone tibanze uvuge. Umugore avuze amakuru yose. Ataya makuru umugore avuze niko bimeze. Inzu rero turayirengeje tuyihaye umwungeri. Basohoka mu nzu kuko bari banamaze no gukotesha inzu, barayimuhereza. Ariko ntushaka kubabwira, iyo dukorera Imana, Imana ntizayikanga, kubera ko ibyo yaduhaye mu isi nibyo kugira ngo tuyiherezeho amashimwe. Iyo rero tutagaruye amashimwe ku Mana yaraduhaye ku byayo, hanyuma rero izitugaye, wa mugabo kakazi karashira, arakubitika ubukene kugeza aho yagurishije ibintu byose byo mu nzu. Nta muntu mu ikanisa wavuze ngo dore uriya muntu yakoze iki gikorwa. Ijwi ari ry'abantu, ari ry'abungeri riraceceka. Nta muntu n'umwe wigeze avuga ngo uyu muntu yakoze iki gikorwa. Araruha abankamayibobo mwe barabara, ariko ngo ntiyacika intege, arakomeza arasenga. Ko murumva bari inyuma mube nkabazamuraho mikrofone. Hanyuma umunsi umwe ngo arimo agenda mu ibarabara, yumva ijwi kuri etage riramuhamagaye. Arahindukira ngo abona n'umuzungu. Hanyuma rero muri we ngo aravuga, ngo aratekereza ngo ese jewe uriya muntu yo mpamagara ntiyabyumva. Yareba imbere yiwe akabona nta muntu. Hanyuma rero arerekera, arasubira aramuhamagara. Wa muntu arahindukiye, arakomeza arasubira aramuhamagara, kandi akamuhamagara mu izina. Ngo aje kugera imbere yaragiye guhura n'undi muntu. Umuntu aramubwira ngo uriya muntu twaraguhamagara, teka ngende. Arazamutse no muri etage ngo ashike, wa muzungu aramuramukije, ni wewe naze mpamagara kuva cage cyose, ni wewe naze mpamagara. Imana ntizigahegwamo. Iyo dutanze kandi tugatangana umutima mwiza ukunda Imana,
tibisobanuye kuko tutazoca mu butayu, oya. Tibisobanuye kuko twotanga hanyuma rero ibyo twari dutunze bigashira. Tibisobanuye kuko twotanga ngo bya bintu nibishira tuve ku Mana, oya. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo ibyo ntunze nanje ubwanje nibyo uwo mucunguzi. Imana ishimwe. Hanyuma aramubwiye ngo jewe hano mpafite imirimo, mpafite amaferme y'inka, kahagira amafarmasi, hanyuma rero ko ndashaka jera wabyo. Aramubwiye ngo ese kuravuga gute? Asubiyemo aramubwiye ati jewe ibyo sinabyize kandi nta nibyo nokora, nta nibyo ushoboye. Wa muzungu araruha, aramwinginga, araruha, arabyumva. Aramubwiye ati sawa, reka nje gusenga, naje mfite umugore mu rugo nje kubitekerezaho. Aragenda no ngo ashike, atekerereje umugore amakuru ngo buce mu gitondo aragaruka abwiye muzungu ngo nabyemeye. Wa muzungu ahamagaye abakozi be bose abamuritse jera, arababwiye ngo ngibi uyu muntu niwe mbasigiye. Wa muzungu aramubwira ngo nyuma y'amezi 6 nzogaruka kureba ibikorwa. Aragenda nyuma y'amezi 6 ngo ashire, aramuhamagara ngo nzoza nkonga yandi mezi 6. Wa muzungu aratura umwaka ngo ushire, araza aramubwira ngo zana ibintu nagusigiye. Arazana akora evaluation y'ibintu byose bakoze, uko yabigenje, ibintu zarungutse bihagije. Aramubwira ngo uhereye kuri ibingi buneretse, ibingi byose bibaye ibyawe. Imana ntizigahegwamo. Gikundiro yarambwiye ngo ntabwo nari mfite ubwoba, kandi naje ntabwo nari mfite. Narushe mbwira pastor ndamubwira ngo utekane, Imana irahatubereye. Ntabwo Imana izigahegwamo. Yarambwiye ngo yaze yibutsa Imana ibyo yakoze. Nibyo. Erega iyo dusenga Imana hari isengesho ryo kwibutsa Imana ibyo twakoze. Kubera kuko ngo niryo sengesho ryagaruye Hezekiya igihe yaragiye gupfa. Aravuga ngo wibuke ibyo nakoze muri iki gihugu. Ngo kubera kuko nta Mana yari ikivugwa muri iki gihugu, ngo ndongera ngarura Imana nikuzejije. Imana ngo irabyibuka imugarurira iminsi. Ayo makuru umuntu wese uzutanga kandi ugatanga na mutima mwiza, Imana iziduhemba. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Esura ni mama wa Serugo. Karibu sana. Dusome ijambo ry'Imana tudatinze, hasigaye iminota itari myinshi turangije. Turaza kuganira ijambo rivuga ngo umuhamagaro w'Imana kuri wowe n'umwihariko wawe wenyine. Umuhamagaro w'Imana kuri wewe n'umwihariko wawe wenyine, niyo makuru tugiye kuganira. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Mumpere Shirake mikrofone afashe gusoma. Hari ijambo nshaka gukuramo Shirake yakoresheje itari ryiza. Yavuze ngo nubwo ari amafaranga ari make, ngo ariko ndayatanga. Timukaza muja gukora ibikorwa by'Imana ngo nimumara mu bigaye. Ibihumbi 100 n'amafaranga, igihumbi n'amafaranga meshi, tanganye umutima mwiza. Kandi uzumva ko kuri fier ugiye gutanga ibikorwa bikomeye. Itangiriro ibice 11 umurongo wa mbere. Turaganira ijambo rivuga ngo umuhamagaro wawe n'umwihariko wawe wenyine. Umuhamagaro w'Imana kuri wewe n'umwihariko wawe wenyine. Dusome. Kandi urasoma iyo verse yonyine. Nuko. 12 nako. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, buca usige wanyu n'inzu ya so, ushe mu gihugu zakwereka. Amen. Imana iguha umugisha. Mubumbe za Bibiliya rero utahabonye nuko arasomera muhira, ayandi makuru araza kuyamenya ashitse iyo ashitse. Turirimba igitero cya kabiri kivuga ngo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bakiriho, nzaba mpari nanje sinzaburayo. Aravuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose, ahamagara amazina. Numara wishire muri cyo kibazo uvuga ngo mbega naje azampamagara, naje azampamagara.
uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba nzabampare nanje sinzabura uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba nzabampare naje sinzaburayo ugazaza amazina yawe mu gitabo ziko nzumva izina ryaje gitabo duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Tuvuga ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mu isi ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Dutegereje umuhamagaro umwe wa Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mu isi nyiragiza azampamagara ngeze mu ijuru ugazaza amazina yaberutse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ziko nzumva izina ryaje kitaba. Imana ishimwe. Dutegereje umuhamagaro. Twatekereje ko tuganira muri iki gitondo ko tuganira umuhamagaro w'Imana kuri wewe n'umwihariko kuri jewe, umuhamagaro w'Imana kuri nje n'umwihariko wanje nyine. Abantu benshi twarahamagawe ariko imihamagaro dusa nkaho twayishushanyije, ariko wibagirwa kuko hari Imana yaguhamagariye n'icyo ushoboye gukora. Kubera izo mpamvu imihamagaro yacu isa nkaho yihishe, ariko kandi hari Imana yaguhamagariye kandi gukora kandi ushoboye gukora. Imana ishimwe. Muhamagaro, izina umuhamagaro riva mu guhamagara. Mu rurimi rwacu nohamagara ngo Pasiteri Mutabazi. Pasiteri Mutabazi akanyitaba, hanyuma rero akabangira ategereje icyo mbasha kumubwira, hanyuma akagikora cyangwa ntagikore. Nuko iryo jambo risobanura. Ijambo umuhamagaro riva mu guhamagara mu gihe dukoresheje ijwi. Kumva icyo ushaka kumbwira, hanyuma rero ngategereza ya makuru. Nyumaze kuyambwira nyashira mu bikorwa cyangwa si nyashira mu bikorwa, ariko nabashe kumva impamagazi n'icyo ushaka kumbwira. Umuhamagaro w'Imana n'umuhamagaro w'abantu iratandukanye. Turaza kuvugana hejuru y'imihamagaro kingahe. Hari umuhamagaro w'Imana, cyo ni cyambere. Hari umuhamagaro w'abantu, cyo ni cya kabiri. Hari umuhamagaro w'ubwenge, cyo ni cya gatatu. Hari umuhamagaro wa Satani, cyo ni cya kane. Hari umuhamagaro w'isi, cyo ni cya gatanu. Hari umuhamagaro w'ibidukikije. Bidukikije birimo bihamagara. Sirarabije uburavyo ureze urampamagara ngo ngende nsorome. Sirarabije uburavyo ureze urampamagara ngo ngende nsorome.
umuhamagaro rero w'Imana utandukanye n'iyi mihamagaro tuvuye kuvuga. Umuhamagaro w'umuntu ugizwemo n'amahitamo y'umuntu. Amahitamo y'umuntu niyo Imana isigendereramo ikabasha kuguhamagara cyangwa ntiguhamagare, kubera ko amahitamo yawe niyo ashoboye kuzana Imana muri wewe. Murumvishe cyangwa ntimwumvishe? Umuhamagaro twebwe duhamagarwa w'Imana ugizwe n'amahitamo yacu arangiza ku Mana, cyangwa umuhamagaro tudahamagarwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo nibyo tuba twaramaze guhitamo, kubera ko imihamagaro iri hanze ni myinshi, ariko umuhamagaro wahisemo n'uwuhe? Iyo Imana ikurangiza ufite ishaka ry'Imana iraguhamagara. Imana iziguhamagara ihaye ibona ibikorwa uhayikora. Twasomye amakuru ya Aburahamu. Musa Imana yamuhamagaye imukura mu gihugu, yamubwiye amagambo agera kuri 3. Icambere yaramubwiye ngo va mu gihugu kwereka iyo nzakujana, uve mu muryango wiwanyu, uve mu nzu ya so. Aya makuru nayagereranije n'umunsi Imana yahamagaye Mose, iramubwira ngo numvise kuniha k'ubwoko bwanje buri mu gihugu ca Egiputa, ni wowe nahisemo kuja kubukura muri kiriya gihugu, hanyuma uhaguruke ugende uje gukura buriya bwoko. Mose yagerageje kukwereka Imana impamvu, aravuga ngo ijambo rya mbere ndi kimeme sinzi kuvuga. Kandi igihe cyose Imana iduhamagaye tugira impamvu, za zindi ugira, za zindi nanje ngira, za zindi wiyiziho jewe ntazi cyangwa umwungera atazi. Ariko iyo Imana iduhamagaye hari ingorane wewe wiyiziho ubwira Imana ngo sinshobora kugenda. Iyo hageza uhawuharira n'Imana uzibwira ngo mpeze ikimenyetso. Imana ngo yabashije, Mose yabwiye Imana ngo sinshobora kugenda, sinzi kuvuga, navuye kwa Farawo narakoze amakosa menshi, hanyuma rero sinshobora kugenda. Imana iramubwira ngo uragenda, ni wewe nahisemo kugenda. Iramubwira ngo arayibwira ngo none ninagera imbere ya Farawo ndayibwira ko ari nde, uzayibwira ngo nduwo ndiwe, ni jewe nabatumyeho. Icya kabiri uzobabwira ngo ndi Uwiteka. Icya gatatu Imana iramubwira ngo sicyo nikufite, aramubwira ngo irambike hasi, ayirambika hasi hinduka inzoka, aramubwira ngo subira uyifate numara werekeze mu gihugu cya Egiputa. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Kuva muri Egiputa ni ukuva muri iyi si mu gihe dukijijwe twitabye umuhamagaro w'Imana. Iyo tuvuye muri Egiputa ntibiba bisobanuye kuko twanesheje intambara, tuba tugeze mu rugamba. Iyo tuvuye muri Egiputa twambuka inyanja Shamu, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo tuba twibiye mu mubatizo w'amazi. Iyo tugeze muri buriya butayu rero niho duhurira n'intambara. Iyo wakijijwe ntabwo ubunesheje intambara, niho ubutanga intambara rero zikomeye. Mu muhamagaro harimo intambara menshi. Cyo ni icyambere. Umuhamagaro ikibanza cya kabiri ni igihe bari bambutse uruzi rwa mbere Shamu, bageze hagati ya Shamu na Yorodani, niho babaye imyaka 38, kandi ngo baze bahazenguruka niho bageze ku mazi y'Imara. Amazi arura ngo bitotombera Mose, baramubwira ngo dufite inyota. Mose ngo abwira Imana, Imana iramubwira ngo ayo mazi yavumure. Mose arayavumura. Aho ngo niho bagereye mu butayu inzoka zabakomeye. Hanyuma rero Mose atakira Imana, Imana iramubwira ngo cyura inzoka y'umuringa numara uyimanike ku giti, nurangiza ubwira abantu bose ngo nibunamuke barebe kuri kiriya giti. Ubunamuka wese arakira. Mose niko yabigenje, ariko abantu ntibunamutse. N'uyu munsi niko bimeze. Twarakijijwe tugeze hagati ya Shamu na Yorodani, ariko Yesu ari ku musaraba, ko turavuga ati dore Yesu nguriye. Abantu ntibahaye bumva amakuru, barakomeje barundamye gusa.
mu mihamagaro ya satani azahamagara abantu kandi yarabahamagaye kandi nabo ko baramukorera. Uko isi hayihuta gutera imbere niko na satani akabije gutera imbere. Abantu barakijijwe ariko kandi bakirijwe mu ikanisa ariko barongera kandi bahangukira mu ikanisa, babaye ba Kristo wa pagani. Iyo tuba tuvuga aya makuru hano mu ikanisa tuba tuvuga izina ry'umuntu, ariko tuba tuvuga ngo wewe nimba hari ukuntu basha guhinduka. Hari abantu benshi bahagaze mu muryango babuza abandi kwinjira kandi barakijijwe. Hari abantu benshi bakijijwe ariko ururimi rutakijijwe. Hari abantu benshi bahamagawe ariko imitima yabo ntiyahamagawe. Hari abantu benshi bakijijwe ariko ntibaragahinduka. Niba ushaka guhinduka, niba ushaka guhindura, banza uhinduke. Niba warahamagawe, banza werekane ko wahamagawe byo. Kubera ko umwihariko w'Imana n'umwihariko wawe wenyine. Nahamagawe unije papa ntiyampamagaye koko yarakoze kuko yanigishije inzira y'umusaraba, Imana imumugisha. Ariko kandi umuhamagaro ufite ndabizi neza ko mpaje mu bwami bw'Imana. Iyo tugeze mu mihamagaro hanyuma satani azakenera kugukura mu byizerwa, iyo tugeze hariya muri kiriya kibanza hagati ya Yorodani na Shamu, niyo tuzaduhurira n'inshuti twasize hariya hanze zikakubwira ngo mbega warakijijwe koko. Twigeze kwakira umuvuga butumwa hari iyi Musasa yaravuye i Kigali, hanyuma aravuga ngo yari umuvuga butumwa igikondo, none umuntu basangiye amafuti yose ngo abona ari mu giterane, ngo arangiza aramwandikira agapapuro aramubwira ngo niwe muvuga butumwa wakoranije abantu bose, wibutse ikishatwa nakwakoranya wibutse iki niki. Wa muntu ngo yumva ko ibintu byose yari afite kuko byose bishira, hanyuma ngo aza kwibuka ijambo rimwe, ngo afata urupapuro aramwandikira aramubwira ngo koko ayo makuru yose wavuze narayakoze. Hari n'ayandi we utaruzi jewe nzi, ayo yose narayakoze ariko ngo Yesu yarayambabariye. Iyo twahamagawe hagati ya Shamu na Yorodani, tuhahurira n'inshuti twasize mu bupagani, tuhahurira n'amajwi aducogoza, tuhahurira n'intambara zitandukanye, ntibiba bisobanuye ko twahamagawe twavuye muri iyi si tumaze kugera mu bwami bw'Imana. Yego mu buryo bw'umwuka turi mu bwami bw'Imana, ariko kandi turacyari muri iyi si kandi turacyari ahantu satani ageze imyambi. Uracyari kumwe n'umugore, uracyari kumwe n'umugabo kandi murashobora kuvugana mugakomeretsanya, ariko igikomeye kandi cyoroshe nukongera kandi mugasubira mukiyubaka, kubera kuko ari cyo twasize muri Egiputa. Imana yabwiye Mose gukura Abisirayeli mu gihugu ngo ibageze muri Kanani, ariko imuhisha intambara ziri hagati, ntiyamubwiye n'imyaka bazohamara. Twarakijijwe ariko Imana ntiyatubwiye urugendo rwo kuva muri iyi si igihe tuzahavira, kandi ntibisobanuye kuko dutegerezwa gusubira inyuma, dutegerezwa kuja imbere nubwo hari ibibazo, nubwo hari ingabo nyinshi, nubwo hari amazi menshi, ariko kandi dutegerezwa gusubira inyuma. Ariko mwibuke kuko hano hanze hari abantu bahamagawe na satani kandi bashishikaye kwikorera. Abo barahamagawe. Umuhamagaro w'abantu murazi kuko iri torero turimo twarahamagawe, turi hano mu itorero, ariko umuhamagaro w'abantu uzi kubwira ngo iri ni kanisa ryacu ry'abasiga, ngwino tugusengere uzukore. Bona umuhamagaro w'abantu, umuhamagaro w'ubwenge, uzubwira ubwenge bwawe ngo narize theology nyinshi, narize amashuri menshi, reverend abishoboye ibingibi, hanyuma jewe nije ubishoboye. Uwo umuhamagaro w'ubwenge, titurava muri ivyo bibanza. Umuhamagaro w'ubwenge wayobeje benshi, kandi uwo muhamagaro iteka ryose iyo mihamagaro ituriza intambara mu itorero. Umuhamagaro w'isi, umuhamagaro ugukura mu byizerwa, ukaba mu ikanisa ariko ukaba hanze, ukabana n'abapagani ugasuka abana mu ikanisa, inama zo mu ikanisa uzijana hanze, ntiwigeze ukizwa, ntiwigeze uhamagara. Umuhamagaro w'ubwenge, babwenge bw'isi bari mu itorero. Reka turangirize ku muhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana ugizwe n'amagambo atatu. Imana iguhamagaye iziguha amasezerano. Musi yahamagaye Aburahamu yamuhaye amasezerano 7. Yamuhamagaye icambere yamukuye mu kibanza kirimo ibintu bitatu. Yamukuye mu gihugu kavukire,
imukura mu muryango wabo, ngo irangize imukura mu muryango wa se. Imaze kumuhamagara, iyo Imana yaduhamagaye dutegerezwa kuba twiteguye ko ibyo bintu byombi byose ko ari bitatu dutegerezwa kuba tuzujuje. Ingorane twagize ni uguhagurukana mu mihamagaro, tugahagurukana iby'Imana itatubwiye. Iyo twahagurukanye iby'Imana itatubwiye, iyo dushitse iharani ijwi ryaceceka. Imana iduhamagaye idukura mu gihugu cyacu kavukire, ibiduhukuye mu isi ya Satani, ibitujanye mu isi y'umwuka. Hanyuma mu isi y'umwuka ntibisobanuye ko twavuye mu bigeragezo tukiri muri iyi si, ariko kandi tuba twiteguye kunesha kuko Yesu yanesheje isi. Imana ishimwe. Cya kabiri, Imana izi gukura mu bwoko bwanyu. Kuva mu bwoko bwanyu no kuva mu mico yanyu kamere, ariko uza abantu benshi yo babihaye za kamere ziwabo. Uranze umwana w'abazigaba, uranze umwana w'abasinzira, uranze umwana w'abanyabyinshi. Kwanza twebwe tugiye iwacu no kutumeze. Iyo Imana iduhamagaye igukuye mu muryango wanyu, ibigukuye iwabo wa kamere. Iyo tuvuye mu gihugu cyakavukire, tuba tuvuye mu gihugu cy'ibigirwamana. Imana z'abasogokuruza, Imana za ryangombe, Imana basengaga. Iyo tuvuye muri Uru y'Abakarudayi, tuba tuvuye mu isi y'ibigirwamana, tuba tugiye mu isi y'umwuka. Iyo tuvuye mu bwoko mu muryango wacu, tuba tuvuye iwabo wa kamere. Sema haleluya. Abantu b'inyuma amakuru ntayo babumva. Iwabo wa kamere, mu nzu ya so, ubuvuye mu kibanza cyo kwikunda. Abantu benshi barakijijwe ariko ntibagakunda abandi. Uzi kwicarana n'umuntu ko mu mutima wawe gwasibanye. Uzi kwicara warangiza mu mutima wawe n'uwo mwicaranye mugatangira kugamba umushumba. Uzi kwicarana n'umuntu urakijijwe, iri funguro ryera, mureke murareba abantu bari mu ifunguro ryera. Mubiri wa Yesu mu wundi mwanya murababona. Imana iduhamagaye kuva mu nzu ya so, ibigukuye mu kibanza cyo kwikunda. Yesu niryo tegeko yadusigiye ryo gukundana, ni naryo jambo ryabashe gukingura ikanisa. Ijambo rya mbere, iyo tuvuye mu muryango wa data, tuba tuvuye mu buzima bwo kwikunda, tuba tugiye mu buzima bwo gukunda abandi, ubuzima bwo gukunda abandi. Ikimana dushakaho ni ubuzima bwo gukunda abandi. Umuhamagaro w'Imana no kuzumera. Inzitizi z'umuhamagaro nizi. Ijambo rya mbere no guhagurukana ibyo Imana yatubujije. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo uhaguruke wenyine, ntiyagira undi muntu ujana. Aburahamu ngo aje guhaguruka ahagurukana na se, ngo aje guhaguruka ahagurukana na Loti. Baragenda ngo bashike iharani, ujijwe ry'Imana ryaceceka. Iyo twamaze guhamagarwa turi mu buzima bw'Imana, turi mu ijuru, turi mu buzima bw'Umwuka Wera, ni ukuvuga ngo andi majwi yose tuba tuyaretse, tuba dutumbereye mu ijuru. Iyo duhagurukanye ibyo twakuye iriya twarakijijwe, ijwi ry'Imana rizaceceka, ntacyo rizasubira kuvuga. Ijwi ry'Imana rizarisubira kuja kuvuga igihe Tere yapfuye, igihe twatandukanye na Loti, hanyuma ijwi ry'Imana rikongera kandi rikavuga ngo nzabana nawe, rikongera rikasubira kuri ya masezerano. Hanyuma rero niki wasize? Wahagurukanye iki? Niko ufite? Uracyafite Tera? Uracyari kumwe na Loti? Ijwi ry'Imana ntiryo yaracecetse, hanyuma ukavuga ngo Imana ngo nukuri, ngo Imana yampaye amasezerano, ngo ariko ayo masezerano yanze gusohora kubera kuko hari ibyo wahagurukanye. Niba hari ibyo wahagurukanye wakuye muri Egiputa, niba hari ibyo wahagurukanye wakuye muri Uru y'Abakarudayi, ijwi ry'Imana ryaracecetse kubera kuko hari ibyo utarareka. Ururimi rwawe ntirurakebwa, umutima wawe nturareka kugambirira ibibi. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe bwa minsi yose ntabwo ushobora gutekereza Imana. Nijoro niho naze mbaza abana, ndababaza ngo ese ku munsi musoma Bibiliya kangahe? Mureke aya materaniro ya nijoro tugira yo gusoma Bibiliya. Iyo tari kumwe namwe uri wenyine,
nkazambaza umuntu mu izina rye wowe usoma Bibiliya kangahe? Uzi ko hari abantu batunze Bibiliya ariko batazi utumbabwira ngo nibashaka umutuma ahantu bagira bamurebera, kandi barakijijwe. Ari abakristo twabatije, ari abakristo bafite imyaka n'imyaniko muri kanisa. Turarangije bavandi, turarangije. Amakuru turangirijeho nayo kubazanya ngo ese wahagurukanye iki mu muhamagaro wawe. Iyo twamaze kugera mu muhamagaro w'Imana, Imana izayongera kandi kuduhamagara mu kindi kibanza, ikaguheza inshingano, iguheza kuba umuyobozi w'abasore, iguheza kuba umuyobozi w'abamama, iguhereza kuba umwungeri, iguhereza kuba umudiyakoni. Hanyuma mu muhamagaro twahamagawe niye inshingano wahawe. Hari abantu benshi ntavuze mu mazina ariko bazisinzirije impano zabo. Tubona uyu mugabo nkimubona bwa mbere naramurebye ngo ndebe ibintakoze, namamenye impano yiwe afite, kandi namwe muramuzi. Mu mihamagara Imana yaduhamagariye, wewe mu kibanza cyawe nikiye wumva uwokora. Imana izotubaza ibyo yaduhaye. Imana yahamagaye Yesu yagiye kugenda asezerera abantu mu buryo butatu. Yahaye umuntu imwe itaranto 5, irongera iherezo wa kabiri itaranto 2, uwa gatatu yamuhaye itaranto 1. Ngo irangize irababwira ngo ndagiye, ariko kandi ngo ninagaruka nzagaruka kubarana namwe. Hanyuma rero mu muhamagaro wawe Imana yaguhamagaye, kurumva kuko hakora iki? Aburahamu nyuma yo kubura se agatandukana na Loti,